Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Yasin. Ada Maci Ramla Abdullah di Malaysia. Silakan Maci dimulai. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal qur Yasin. wal Qur'anil hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Diulang dari awal ya Maci. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yasin wal Qur'anil hakim. Iya. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Iya. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Iya. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Himnya idhar ya Maci. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Himnya jangan ditahan. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Iya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشي أغن ومن ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Iya. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Iya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Iya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فكذبوهما فعززنا
فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا أنزل الرحمن من شيء وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Takzibun. Hamas ya Masih. Illa takzibun. Terus qalu. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Iya. قالوا Inna tatayyarna. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Komnya agak ditahan ya Maci ya. Wala yamassannakum minna azabun alim. Idgham miminya ditahan, gunah juga ditahan. Banyak gunahnya nih. Wala yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Terus ya Pak Ustaz? Ini ya terus. Ya ini idzal lafi. Mungkin nadanya jangan terlalu kencang ya Maci, itu mic-nya agak jauhin dari mulut. Bagus. Nah digituin sedikit. Nah gitu. Ya ini. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ayo Maci, wa ma anzalna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama. Iya, bagus. Bagus. Terus minas samai. Minas samai wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min junnin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan إن كانت إلا إن كانت همس إن كانت
إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Terus, يا حسرة على العباد terus. ما ما Ma, ي- ma ya. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kemudian ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون ditahan. Qablahum idgham mimi. Qablahum ditahan. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Alam yarau kam ahlakna qablahum أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون Terus wa ayatul. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون Wasyamsu. والشمس تجري لمستقر لها ذلك Dalika. ذلك تقدير العزيز العليم Wal qamara. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Lasyamsu. لا الشمس ينبغي لها أن Yang تدرك bunyi bibirnya mingkem. Tapi bindeng. Lasyamsu yang gitu. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Terus. Wa ayatul.
Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna. Khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa inna sya' Wa in nasha' nugriqhum fala sariha lahum wa la hum yunqazun. illa Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. wa idza فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون wa ma وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين wa idza قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله qala قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه in antum إن أنتم إلا في ضلال مبين wa yaku يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ma ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون fala فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون fala fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Kita dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ini ibarat aki ini udah turun. Tit, tit, tit. Ini waktu umurnya dia mau mati. Aki ini nih. Listriknya maci. Ini di sini listriknya lagi mati. Di luar lagi hujan rintik-rintik. Kita doakan ya Maci ya. Orang-orang yang sudah meninggal. Yang telah mendahului kita semua. Mungkin juga tadi. Siapa Maci? Saudara ya, keponakan yang sudah wafat. Kakak saya, lepas tu abang mula-mula dia ambil abangnya, lepas tu Hmm, lepas tu adik. Lepas adik ni ya. tak tahu, aku tak tahu yang budak yang lepas ni kakak pula. Mudah-mudahan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal Amin. kebaikannya, diampuni segala salahnya ya Mas ya. Amin. Ditempatkan dalam maghfirah Allah, rahmat Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkannya juga mau membacakan Quran, mau berbuat baik untuk kedua orang tuanya, untuk saudara-saudaranya. Karena idama tabnu Adam, anak Adam itu meninggal, putuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariahnya, ya, ilmu yang bermanfaatnya, dan anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maci, terima kasih sudah mau belajar hari ini. Mohon maaf ini takut akinya keburu mati, nanti rekamannya hilang. Terima kasih banyak Pak Ustaz ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.